Okay, folks, we're back with the final hour of our show. At da kami manan, today lang nga po 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga FM kat nagtinga na po. Iti kanito, iti panagsasalisal, iti agkakalaing nga kumakansyon na itinterot probinsya tayo. Kat tayo nga mamuanan no sino kadakwada, iti mga back for our monthly finals. Ngarod, hante kapayaginan iyapan tayon, tayo umuna contestant. Ay nangabak iti, nalipatak no niyang hawik nga nangabak ni ating Sheila Gamad. Last week, ay sunod nangabak po iti last week, iti naglalaban na nga kakabsat. Ayan, to sing arak. May we have now, Miss Sheila Gamad. And to be followed by adding Amy Marcos, and then our third contestant will be Crystal Concepcion of Diamantina National High School. Sino nga katakwada iti mga bagita week. And of course, adita apo may flaflas idita screen na sponsors tayo for this competition. Manipod iti first week up to the present and up to the finals isuda apo iti agi sponsor. So, iyapan tayo na the first contestant, raparta ka mading. Ayan. Okay, please wear your headsets now. And John Mark Pastor, operator, embalsamador na panamon balong para iti line in iti music na po dati adik aktok. Ayan, okay. Alam pala dati basang ta agsao-sao kapay laang dita iti agtaader ka. Ayan, apo. Ipakitam launay tikin na pintas mo ana. So dati get mangiparanga-ranga iti Ilocano apo kataan laeng nga iti boses. Hindi kita pati looks kita umat. Nag-lipstick iso natin na labaga. So for those, kaya na po nga makita, dito yung first contestant tayo natin Sheila. Birukin nyo lang po iti June Seriaris ito Facebook, when no John Mark Pastor. Dito po makita na kami. Ni John Mark ngay. Ikatam dito cover na dito. Ay, dito dyan minus one mo? Ay, na dyan minus one mo? Aja laang masapol ti minus. You provide your minus one. Awan? Kung ano the minus one mo? Ni John Mark. Okay. Okay, kumablao ka pa ilang ading kita ang tanong sino kasi na may provide the J kansion mo. Sige, go ahead with your greetings. No sino di kayo mga kablaawan? Kablawak man apo amin nga taga Malabok ken taga Vitabian dito San Mariano nang nangruna kini mamang ko nga ni Rosalina Gamad ken dagiti kakabsat ko nga agdingdingig kanyak tatanga oras dita Malabok ken dita Vitabian kayat ko nga kablawan apo dagiti family Torres nang nangro ken boyfriend ko nga ni Roel Torres Nako, ata boyfriend mo nga dagusan. Sige, ating go ahead. I'm just kidding. Ken amin nga agdingdingig kanyami tatangal daw. Kayat ko din nga kablawan dagiti classmates ko iti Bread and Pastry Production dita San Mariano National High School Main Campus. Okay, so no adati technical problem na dati minus one kasi sa baliti kanta, nga na practice mo ay hamin basulen kasi iti nakakabil na kailan na din ti pagkandurutan ating kasi you will provide your own minus one for the meantime and then into no grand final sa katoy agareglo. Ngayon madati minus one mo? Ada kanta na. So hanggang mabalin. So itilatan. We will try. Tapanan ni John Mark ngaminin ay apo. Okay. What's the problem? Sikati problema. Eko ba lang? Our contestant number one, Sheila Gamad from San Mariano, Isabela. Naulpit adon isinubay mo ganiya sikat ay inagaw na ngayon yadayo dito'y danya nabayaga panaway